لا أرجع بن دنباش بولتانا ما إيرو تايبة بجاندنا صار رجع ترور كرنا شهيد نصر الدين برهك عندما بوليت بريا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا كوك إيرو د سال 2012 دو پشتی چند روزان جه گل باران کرنه و برینن گرانو دجوار شهید نمر نصر الدین برهک باب علا تابلی کاروان شهیدان ربازا کرداتی بو کوج آلیه چکدارن ناسکری بهاتا ترور کرنو دست خیانت لسرجان برهک یه پاکاتا درش کرن سلاح ت حليناكي سلاح هر نخوشيه زي تركي هر دل ايشايه جد تركي ام جيبت بيجا يعني تر هر دمجي قوم هول هبدورونه او راسا بفان باهواریان بکروان گوتنا راستیه تفلی شورشا سوریه بو تاکو هاتا ترور کرن باکروان نصر الدین برهک باوی علا لگنده گفریدنا یه سرب دورا آلیان و لروجاوای کردستان سال 1960 جدایک بویه خوندنا خواه سرطایی لگنده خوکر بشترا خوندنا خواه قوناغ آمدهی لباجارو که چلاغا بداوی آنی داکو بری خواه بدا پارێزگا حەسەکێ قوناغا ناوەندی لە دبستانە پێشەسازیە بداوی بینە پشترا باوەڕنامەیە پەیمانگەها پێشەسازیە بەشێ ئەلکتریکێ لە دێرازۆرێ بەدەستفەئانی باکرەوان نەسر الدین برهک یە دەستپێکە جوانیا خوەوە تەڤلی ڕەفێن پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا بوو ji ber baweriyên wî bi hêz û raman û piştevaniya ciwanan kar dirêxistinên xwendekaran de li Çilaxa, Hesekê û Dêrazorê dikir. İnsanekî مضحي بدبر قضية خدت بر ملتي خدت بر هفالي خدت بر هالشي هفالي وي لجميل سرحة الشيء قال كي دفاع حزب خو ونهجي خو باوري خدكر وقناعاتي خدكر والتجار جي شاش نشو شو قاس مطباتي هاتم في شابي حزبي نصدي مرن كرتم خدي موقف وتد وجهد قال شهيد نصر الدين برهك بابي علاء خوردەکی کوردپەروەر ژمارەباتەکە وڵاتپارێز هەمی جۆشی خوا هەمی ژیانی خوا خەباتەکە بێ ڕەوەستاندن بەردەوامیە خەباتێ سەر هەمی ئاستا چ دا ئاستێ ڕێخستنیدا جهەکی وی تایبەت ناوڕێخستنێن پارتی هەبوو درسۆزێ گەلێک هەواڵی خۆ بوو یعنی کاری بوو هەواڵە هەمیە وەک هەڤلوا بنەڕێ و نوال هەڤڕاگرە هەروەسەد ناو جڤاتە کوردی دەژی جهەکی وی تایبەت پەیوەندیان باش ناوێناوی و ماقولێت دەڤەرێدا هەبوو کە گەلک سڵح و ئاریشەین گوت جڤاتە کوردی و ناکۆکیە گوچێت بوو دائیمەن تێدا ئامادە بوو حازر بوو چارەسەرژی دکرن تم پرۆگرامێکی ویش بوو چارەسەرکردنا ئاریشەی دەڤەرێ هەبوو ناو هەواڵە ڕەحسەڤک بوو هەمی کاری ڕادبوو خۆش کار نەدا ئەلیکی کار چ زەحمەتیاوێ بە چ دوور بە چ نێزیک بە کوی بە ڕحێویش خەباتێرە دائیمەن ئامادە بوو هەر شێوازێ خەباتێ شێوازێکی چالاکی هشمەندی ڕحەکی دلسۆز نیشتیمان پەروەر سەروێ ڕێبازە پیرۆز ڕێبازە بارزانیە نەمر باکرەوان نەسر الدین برهک ji kongrê pêncan ta kongrê dihan beşdarî dê kongrên pedekesê de kiriye û ji aliyê hevalên rêbaza xwe partiya xwe ve hatiye hilbijartin bi kar û xebata xwe û baweriyên hevalên wî jê re pile pile di nava refên partiya xwe de biserket taku di kongrê Şehîd Kemal Ehmed Derwîş de sala 1998 de endamtiya Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi destveanî piştre ji bo endamtiya Polîtbîroya partiya xwe ve hat hilbijartin و ئەوانە دخوازن بەس کورد بسەکنن ئەم خوینا شەهیدە ئێرێکە نوژمەرە بەکریا بۆی مافێ کوردی سووری سلطان حسینێ دیکتاتۆری باشی لێ کوردادا تیمایە بسەدێ هەزارە کوردن بەلاتەدا بازارێ گوندا وێران کرد سەدام حسین چوو کوردستان کێ بوون ئالا کوردی هاتەدەن باوی علا د دەستپێکا شۆڕەشە سووریە de tevlî refên şûreşê bû di pêşiya xwepêşandanê li dijî rejima Esed li navçeyên Kurdistana Sûriyê de dimeşî û cihê xwe digirt daxwaza rûxandina rejima Esed kir birhek ji kesên xwedan rol û pêgeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarîxwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewn û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê Nemir hebû lewma tim û tim cihê armanca rejima Esed bû
di berdewamiya xebata xwe de gelek caran rastî gefên rejimê de hat. Di sala 2004 de piştî raparîna Rojavayê Kurdistanê rejimê ew girt. Piştre sala 2009 jî careke din ji aliyê rejima Esed ve hat girtin û zindan kirin. Lê bîr û bawerî û îradeya wî di her careke ku dihate girtin de bihêztir dibû ji kiryarên rejimê û şehîd Rişdma li ser xebat û bîr û baweriyên xwe. Şehîd Birhek di roja 13 Sibata 2012 de dema ku karekî partî radibû li ser destê hin çekdarên nenas yên devnixumandî li ser ya gundê Genco hat armanc kirin. Dijwarî birîndar bû. Ji nexweşxaneya Nûriya bajarê Qamişlore hat veguhestin. Piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştirgiriyeke bilez jê re hat kirin. Lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiyê û Kurd û Kurdistanê bû. Jî wekeke şehîd daxwazam ew e ku va kesî terorîst ku bi vî şêweyê were bavê min kirin. Daxwazam ew e ku ev kes werne girtin, werne mehkeme kirin. Termê pak yê Pakrewan bavê Ela li zêdê wî gundê Kevredana bi beşdariyeka cemawariya berfereh ji xelkên deverê û hemû pêkhateyan endam û kadir û serkirde û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi xak hat sipartin. Îdî her sal perwerên Kurdayetiyê û doza Kurdî seredana gora Pakrewan bavê Ela simbila azadiyê û xebat û gotina rastiyê dikin. Bu gulan gorna wî dixemilînin. Şehîdê xwe şehîdê Kurd û Kurdistanê cardî bi bîr û sag dikin. Wekû zarê tevaya Kurdên resan xwedî bawerî li Kurdistana Sûriyê bibêje em qet teşbîr nakin Pakrewanê leheng. Li gundê Kevredana Serb di bera aliyên ve salvegera şehîdbûna endamê Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Nasreddîn Birhek li ser gora şehîd hate veşandin. Bi amedebûna cemawerekî mezin û berpirsiyarîn û nerên partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û partiyên din yên Rojavayê Kurdistanê salveger hate veşandin. Gotina Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye ji aliyê Mehsen Tahir serokê encûmenên xwecihî yên heneke sebe û gotina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê Abdulkerîm Mihemed berpirsiyarê rêxistina giştiya pedeke sebe hatine pêşkêşkirin û piştre gotina malbata şehîd Nasreddîn Birhek hate pêşkêşkirin. her gavek wabêtî hûn li ser sera û li ser çavê me hatin. Pakrewan Nasreddîn Birhek xwediyê gotina rastiyê, xwediyê gotina mêraniyê, xwediyê gotina heqiyê ew her wextî û hemû Pakrewanê Kurdistanê wê dilê we debin, wê dilê gelê Kurdistanê debin. Demokratîk Kurdistan û rêbaza pîroz, rêbaza Barzaniyê Nimir hêj sedî sala bikuştin û revandin û binçavkirinê xwe neçemandiye û naçemê û yêmînê bilind û serbilind wekû şax û çiyayê Kurdistanê. Çiqa nehezê Kurdayetiyê bixwaze me bingor bike lê em tovê jiyanê ne û em ê dibin axê de tovekê nû derkeve û Kurdistanê bixwin gul û gulçîçekê buharê ta milletê me bi mavê xwe rewaşa bibe. Her sal derbas bê li ser bûyereke xerab û reş ya tîrorkirina bavê Ela şehîd Nasreddîn şehîdê gotina rastiyê dilsozê milletê xwe bû, dilsozê axa xwe bû heva Nasreddîn Birhek. Xebatkarekî bêhember bû, rawestandên li cem bavê Ela ticarî nebû. بنابێ مالباتا پاککەرەوانی زیندی دیژی نەسرەدین بەرهێک ئەم وە تەوا سوپاس دکەن جەماوەرێ هێژا خویشک و برایەن برومەت هەموو ڕێخستن و پارتیەن ئامادە
انجمنان اجتماعی کرد پارتی دموکراتی کردستان سوریا ریخستن جواکا سفیل روشن بیر و کساتین سربخوا یکیتین جنا و جوانا بتایبت مالبات پیش مرگا و شهید قهرمان وانتر بخوشی هاتن بو 8 سال در باست ببین لسر پاکروان بونا نصرالدین برهک باب علا کساتی کی بتایبت بو أبجي قوتنا محسن طاهر سروكي أنجمنا خجهيا أنجمنا اجتماعية كرد لسوريا كوبا بونا صال بقرا شهيد بونا نصر الدين برهك لسر قورا الشهيد لقوندي كبري دنا بيشكش كربو قلبرا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا حمو خلقي دبري روشنبير سياسة مدار بارتي أنجمني بارتي برا أم نابي أنجمنا اجتماعي كرد لسوريا أم خيرهاتنا حمودكن وحموها لسر سرا ولسر جاوهاتن بيقمان أب حاضر بونا وفي جوشي مزن إيرو تيوي واتايقو أمبيجن ملتي كرد لكردستان سوري قدر وقيمتي باكروانا هر وقتی بلند و بلند نرخینه نمازا پاکروان نصر الدین برهک خودیه گوتنا راستیه خودیه گوتنا میرانیه خودیه گوتنا حقیه او هر وقتی وحمو باكروان كردستاني ويدلي ودبن ويدلي قلي كردستاني دبن تجارة خوينا باكروان نايش بيركرن او افهاتنا في جوش مزن وفداريا جوي خوينيرا وكون دزانن بي خوينا باكروانا دارا جيانا كردستاني جيناي باكروان نصر الدين برهك بري قوبس سياسة مدار جبنا مالكا نشتمان پرورة جبنا مالكا ولاد باريزة جبنا مالكا قوبري بازا كردايتيه بري بازا برزانيه نمر بقري دايا جبر بيكي جي ندورا و باكروانك وكا نصر الدين برهك و ببي قرباني جبو ما في قلي كرد كردستان سوري ام دبيجن هون حمي باكروان نصر الدين چكت چخورت هر كسي الفر او باكروان نصر الدين جبركو هون هلقري ما في قلي كرد لكردستان سوري انجمنا اجتماعي كرد روج بروج تكذبه بو انجمان خدي بروجك راسته خدي بروجك درسته خدي بروجا نتويه خدي بروجا كردايتيه خدي بروجا برزانيه نمره جبر بيكي وانجمنا اجتماعي كرد هر وقتي بروجاوي لبيش بي وتقوت وكاري نزيك وكن وشاج مسألة حموجي بداوي ورن لبروجا اجتماعي بروجا كرداتي ربازا برزاني او كذا اموك انجمنا اجتماعي كرد لسوري قليبرا ام دبينن اب بن بكرني آلي ما في مروبة ده حمو دبي بي او نشن دبي دادقه بين دان دبي دادقه بين الدار افكسي سوجلي افكسي قو اب بن بكرن كرنا دبي بكن دادقها وبكن ما في خوا دبي امجبيش بير نكن خوينا شهيدة خونا باكروانا قلكي قرانا
نهاج زبر خود مجم بريز حسن رمزي بالبرسي راقهاندنا انا كسال بجار قامشتو بمريا بريز حسن دنباش بيرو روجاكا بجن راشا دلي خلقي نقاشات دا صاروجا تركرنا الشهيد نصر الدين برهك دفاجينن وببيرتينن قرت روناهيه كيانغو بحثا جيانا نصر الدين برهك كارو خباتا سياسي بله دنباش ترى وشتبه شباني هجارة جالاكس باس براستي ببانيا هشتمين صافقرا تيرور كيرنا نمر نصر الدين برهك اندامي اوفيسا سياسية بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا لتر دستي كسين حز وزيك دجمن كاري بملتي كردكن وكايرو لسر دستي وهاتا تيرور كرين وشو بردلوفان ياخدي بفي هالكفتي ام سرساغيه جمال باتا ويرا اروهاش كسوكاري ويرا وجهباني ويرا وجتبايا ملتي كردي سوري را ام سرساغيه جوارة خازن وام تكزدكن امي بردوان بن لسر ربازا كو نمر خباتا خورسر كيشاندي وبوراندي امي خبات اخو بكر حتى ملتي كرد جي ما في خويراوا او كسي دس قريج وكسي دس قمار ودستي وابو خوينا بابي على ام للدروجي وردا البيشات هذيها اموادا دور بكر باشا بريز حسن اجروي جباكي با امبيجن ارولا شهيد بابي علاء شبو بجدزدانا كسایتی كوكا بابي علاء دوزا كردي بزابا رزقاري خوازا قالي كرد چه جدزدا چه زيانك بيگهشت بيجو من بابي على يكش كسايتي سياسي ونافدار بو وده لسرولا سراستي تبقى سياسي كردي اروهاج بنمانا كان اجتماع پرور بو جدسبيكا جنجينيا خدا درباسي رفع بارتي ديمقراطي كردستاني بو وهر واكار وخبات كر جبو ملتي خوا جبو ايش ودرب ملتي خوا داكو ملتي ميجي ملتي كرد سوريا دا وكا ملتي جيهانا بكه ما في خويا روا وجيهانا كا خويا خوش وبختوان درباس بكن بافي على نتن لسر استي دبر آلية هات مناس كرن وكو كسايتي دلسوز كسايتي خباتكار كسايتي دلوفان لبل لسر استي كردستان السوري تبعي جبركو خباتك ديرين ذكر او خباتاوية ديرين لبرشابو خدي باندور بو بقي علاج دستيك جنجينيا خدا حتى نكبو اندامي اوفيسا سياسي بارتي دا او انا روش بروش كارو خباتا خونه دراوستان چه نخوشيك بسر بارتيا ما بيجي هاتين او ما بيشتگيري و بيشتبانيا بارتيا خوا جبروه كيجي جماوري ملتي جماوري ما وتايبتي دبارة عليا دا كسني وفادارن وخين وخبات وكذا كسي وكا بابي على تجارج بيناكن امجي وكو سركرداتا بارتي وكو هبالي بارتي ام في خباتا وينا في خويناويا باك وباقج ام تجارج بيا خلابن هذا هم صاريكو بيراينا يتي ام ملتي خو وانجمن الاجتماعي كوريا هروها بارتي هبا بارتي برا وهروان كومالين سيفيل ام وعلى درا قادري ابو بخوندي دكن جبوكو ام تكز دكن جاركدي لسر بردوامي او خباتي او خباتك بابي على خوينا خوتر خاك جبو ملتي كل جيما ما في خوش برويك يجي بابي على لهات ناس كرن بناب مدن بناب رافي بارتي مدن كسكي دلسوز وفادار وهروها خوديه قوتنا راستقي نبو جبروينا جي دقلك وناغك وما بحضورة ترباسكت خباتي دا هاتا ناس كرن بيشتگيري وبيشتبا نتنش بارتيا خوش هبالي خورا چه كسيك ولات باريز با كرد با عرب با يا جي خريستياني بنا بابي على خودي هلويستكي زلال بو جفي عليها با ويا ديجي دمكو ما دستبيك شورشا سوري دا وما بيويس بول سرتفقرا سياسي كردي شخورا سيوانا كي بيك بينن دا دستبيك دعم الزراندنا انجمنا اجتماعي كردي دا بابي على وكا لهنگكي وكا بيشنگكي تبيشيا تفايا تفقرا سياسي دا يكو خباتو
کار کرد ji bo xatirê ku karib bê tevgera siyasî Sûriya de were em tev taqatê xwe de ser hatû em karibin xizmetek ji miletê xwe re bikin bavê ala distî dirêj bû pêkahiya Encûmena Niştimanî Kurdî de çê çalakî û xebatê ku dihat nekirin ji şoreş destpêka şoreşa Sûrî hetanî îro bavê ala tedît li serê serkêşa wê xebatê dikir wê xwe pêşendadê dikir tu mudayîn siyaseta partiya me rêbaza ku partiya em ser kar û xebatê dikin çawa ku em karibin miletê xwe bigihîne rojek xweş û dirêst bavê ala ew kar û ew xebat dikir ji bo miletê Kurd û ji bo çaweriya rast û paqij bidê pêşiya wan em قوناغا ku bavê ala çûyî qonağeke nezik û hestiyar bû birastî hetanî îro jî bavê ala برێز حەسەن دەما ku دژمن û destê غەدرê kesatiyeke weke bavê ala teror dikin kesatîneke bavê ala çima tirsî li ser pîlanên wan durust dike ji ber çê kesatiyên ew bixwe kesatiyên bi vî corî armanc dikin û wan ji nav dibin ev tiştekî diyar e di qonaxa tevgera siyasî Kurdî de hetanî îro ew kesê welatparêz ew kesê ku cesurê ku dixwazin miletê xwe pê bigin heqê wana mafê wana dijminê miletê Kurd ew ku naxwazin miletê Kurd bigihê mafê xwe tu mudayîm kesê nehez kesê ku dijmenkariyê dikin bi rêbazek pîroz re wekî rêbaza ku îro partiya me ser kar dike û di serê wa de keseyên weke nemir bavê ala ku karê xwe dikir ev dibûne astek dibûne kelem pêşa wa de ji bo ewana de dît ku kelemin wê rojeke ji roja serê wa bêşînin ewa dixwast va kesa ji pêşiya xwe rakirin îro roj di maweyê xebata dûr û dirêşiya partiya me ji pêncî hefte heta îro partiya me bûye armanc kesê nehez re kesê ku naxwazê miletê Kurd bigihê mafê xwe rawa ji ber wê yekê jî kewadirên pêşeng ê ku partiya me de ku xebata xwe dikinin bi dilekî biratî ku dilekî rastaqîne ku ji bo miletê Kurd bigihê mafê xwe ewana dikirine armanc ew kesê ku naxwazin miletê Kurd bigihê mafê xwe rawa ji ber wê yekî jî bavê ala yek ji wa kesa bû ew kesê ku kar û xebat dikir di serê xebata siyasî û xebata xwepêşandanî û aştiyane de bû got dê miletê Kurd bigihê heqê xwe ew kesê ku didîtin miletê Kurd û rojekê ser destê va kesên xebatkir wê bigihê mafê xwe rawa ew kirin armanc û mixabin î roj kesê wîna û kesê wek behza towsir heta îro bincavin ew wina berê xwe didina siyasetmedar û serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya di serê wa de kesê weke bavê ala ber wana jî bavê ala ewa dît kelem ewa xwest û dî kelem ji pêşiya xwe rakin lê ew partiya ku hatî da mezra ji pêncî û hefte hetanî îro bi sedan wekên bi hezaran wekê bavê ala îro din hina vê perdê de hatine çapin em ê kar û xebata xwe bikin heta ku ew pêvî û umîda ku bavê ala ji xwe re kirbû armanc da ku miletê me bigihê mafê xwe em ê wê hêvî û armanca wê rêbazê em ê bişopînin heta ku em meremê kesatî wekê bavê ala em pêk bînin û ew kesê nehez ew kesê ku xwînbij û kesê distê gemar ku distê xwe gihana xwîna bavê ala em ê rojekê ji roja em ê derê wadeyne ser pêşa dadgehê em ê wa dadgeh bikin mafê باشە مامۆستا حەسەن دۆسەیە تەرۆرکردنا شەهید بابێ حەلا چ پێشکەوتنێک دەچێ بووە و کەسێن و ئەف تاوان ئەنجام دەی نەهاتنە ناسکردن گەلۆکەنگی وێ سزایەن خوا ئەو وەرگرن و بگەنە سزایەن خوا و ئەv کریارە نەمرۆڤی ئەنجام دەنە ویانژی ji aliyê rêveberiya ku niha Rojavayê Kurdistanê birvet bê ev dose hatiye piştgehxistin û daxistin مخابن ji destpêka peyadî xwekirî desthilat li ser Kurdistana Sûrî hetanî îro ji tîrokirina bavê ala çendîn kewadir û layîngirên milletê Kurd û her wiha bi taybetî ji partiya me û kesê têne girtin û kesê têne binçavkir û kesê têne revandin hetanî îro kesek ne diyar nekirine û negot nekîne lê em ê vê doseyê em ê bişopînin ne tenê doseya bavê halda ev doseyê ku îro bi ser milletê me de hatin gelek nexweşî û binçavkirin û kuştina milletê Kurd hatî kirin divê werne diyarkirin pêşiya milletê Kurd
والپێشیا کەس و کارێ با کەسێک و ئیرۆ هاتن بوونە شەهید لێوەرە دیارکردن و ئەم واس و جبار بکەنیش بەرکو ئەو دەستهلات بوون جەممە ئەو گورهەبارن ئەو تۆهمەتبارن دوێژمەرە دیارکرد لێ مەخابن حتا نە ئیرۆ ئەوە نەتەنیا بابێ عەلا چه کسی هاتی کشتن دوسیه و نهات اشکره کردن تپشکنین و لیکولین سر نهات کردن ابنها جمع جهم خابنیه و ابنها بهترین تلیه تهمت بادی بسر وادا دچی. گەلێک سپاس ژبۆی بڕێز حەسان ڕنەمزی بەرپرسی ڕاگەهاندنە ئەنەکەسەک و ژباژارە قامشتم ڕەبوو گەلێک سپاس. ئێرە ڕێخستنە هەولێرەیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ساڵ بەگەرهشتانیا تەرۆرکردنە شەهید نەسڕەدین بەرهێک لە ئۆفیسە ڕێخستنێ لە هەولێرێ بەژاند. ئیرۆ وەکو بیرانینا پاکراوانی هێژا باوێ عەلا مەدید وەکو ڕێخستنە هەولێرێ و واجبەکە سەرمە ئەمژی بێ ئەرکێ ڕابن ئەم vê بیرانینê vejîn bikin çunku bavê عەلا xwedî projek bî yanî bavê عەلا rast e ev destên gemar ku gola avêtnê de û şinev me laşî wî şinev me çû lê bavê عەلا ramanê xwe bi kar û xebata xwe bi proja xwe ya neştemanî wê bimînê û herdem wê bimînêt nav me de û wê bibe rohanîk ronahîk ji bo azadiya miletê Kurd. Ewa 8 salin li ser şehîd bûna bavê عەلا xwediyê gotina rast qutabiyê rêbaza Barzaniyê nemir kesên neştmanperwer û kesên wêrek got bi rastî bavê عەلا ew şexsiyet bû li gor merhelê bû diyar bû dijminan gelek tirsek jêkirin xwestin wî ji nav bibin û ji wan hebû got bi navbirina şehîd bavê عەلا ew ê rêbaza wî rawestînin lê wan nizanîbû bi şehîdbûna bavê عەلا her yek ji me dibe şehîd bavê عەلا. Kesekê hazir bûî vê bîranîna hada bi rastî bîranîneka xemgîn e bo me bavê عەلا wînakekî fîdeger bû rêbaza xwe re bavê عەلا wergirtibû karîzmeka Kurdayet karîzmeka taybet ji Kurd medrese dibistana Kurdayetiyê û ji dibistana Mela Mustafa Barzaniyê nemir bavê عەلا rast e îro li ber çavan ne diyar bes bavê عەلا wê bimêne di dilê me de xemgîn wê dilê me de bimêne her wextî sar di dilê me de. هەرەیرۆ دە ساڵ ڕۆژە بەژاندنە بیرانینە تەرۆرکردنە نەسڕەدین بەرهێک پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە باژارێ چەلەغەول مالا شەهید نەسڕەدین بەرهێک ئۆفیسە خوا بەکر و مالا شەهید نەسڕەدین بەرهێک وەکە ئۆفیسە پادەکەسێ هاتە دەستنیشانکردن و تێدا وێ کار و چالاکیان پارتی تێدا بەردەوام بن و دەست پێ بکەن ji bo vêm jarî zî berê xwe bidime cem nûçeganê erkê Ehmed Sofî niha ku ji bimire bawayekî rast Ehmed eger tu behsa behtûr hûrguliyên îro vekirine ofîsa pedekesê li bajarê Çilaxa û bi taybetî li mala şehîd Nesreddîn Birhek. Belê dem baş piştî borîna du salan li ser girtina baregehên Kurdî wî Encumena Hiştîmaniya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê îro li bajarê Çilexe û li mala pakrewan gotina rastiyê Mamosteya Nesreddîn Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya baregehê xwe li bajarê Çilexe vekir û mala pakrewan Nesreddîn Birhek wekû hevalên partî daîm xiya kirin berê jî baregehê partî bû û îro dîsa ew berdewamî tê şopandin û mala pakrewanê gotina rastiyê Nesreddîn Birhek wekû baregehê partî dîsa hate vekirin û aleyên Kurdistanê li ser baregehê partî û mala Nesreddîn Birhek hatine hildan her wiha dirişmên partî û navê partî li ser mala Nesreddîn Birhek hatin danîn wekû wefadarîkî ji kar û xebata wî re her wiha
ئەو خویناویە هاتی ڕژاندن لەسەر خاکە کوردستانیم بەبێ ڕەنگی بەڕێگە هاتە بەکردن هەروەها سەردانە خەلکێن چەلەقە و پارتیên سیاسی لە بارەگەهەیە پارتی هاتە بکردن. گەلک سپاس ji bo nûçeganê Erkê Ehmed Sofî kotê bi miravî gelek spas. Raxistina Almanyaya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve xwendinek derbarê vejandina heştemîn salvegera terorkirina Pakirwanê gotina rastiyê û kordayetiyê Nasreddîn Birhek vejand. Dê bi xwendina xwe de rêxistina Almanyaya pedekesê belav kir. Wefadarî ji bo bîranîna Pakirwan Nasreddîn Birhek û canê Pakirwanên Kurd û Kurdistanê rêxistina Almanyaya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya kêfxweş e bi vexwendin û amedebûna cemawir û tevgera Kurdistanî û revenda Kurd li Almanya ji bo vejandina heştemîn salvegera terorkirina Pakirwanê gotina rastiyê û kordayetiyê Nasreddîn Birhek. Lê gorî heman vexwendinê salvegera heştaniya terorkirina endamê Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Birhek wê li Komela Hêlîn roja 23 Sibatê ji demijmêr yekê Nîvroyê ta 5 Êvarê merasîmên salvegerê wê birêve biçin û vexwendin jî giştiye. Yek ji armancên sereke di jiyana siyasî ya serkirdê Kurd û endamê Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Şehîd Nasreddîn Birhek de yekrêziya siyasiya tevgera Kurdî bû roleka wî ya bihêz di damezrandina Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de hebû. Yek ji armancê sereke di jiyana siyasî ya serkirdeyê Kurd û endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê Şehîd Nasreddîn Birhek de yekrêziya siyasî ya tevgera Kurdî de bû. Roleka wî ya bihêz di damezrandina Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê de hebû. Dema ku endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê Nasreddîn Birhek bavê ela wekû nûnerê partî di civata damezrandina Encûmena Kurdî de amade bû wê demê enekesê li ser daxwaza Birhek lezbûn di damezrandina xwe de kir û piştî vekşandina peyedê ji nav rêza tevgera Kurdî êdî tevgerê damezrandina xwe wekû Encûmena Niştimaniya Kurdî ragihand. Birhek ji pêşrewan bû di beşdarî dixwepêşandanên Qamişlû û bajarokê Rojavayê Kurdistanê de kir û gelek gotinên wî di xwepêşandanên Qamişlû de hebû. مؤسسة حكومة نجوتين مؤسساتين منا ما تخلص عم دريه جامد خنبريا بينجي صالي حتى انها ودري نبكيا دوما قيادة واناكي وفد السيادة القامشوكي قيادة سياسية كردية روسيا واوانات خازن بس كرد بسكنن اب خوينا شهيدة Endamê Polîtbîroya Partî li hemberî hêza ewlehiya Sûriye li bajarokê Tirbispiyê rawestiya û roleke serekî bi serkeftina yekemîn xwepêşandan pêşiya mizgefta Şêx Ehmed li wî bajarokê dît. Her wiha bavê ela digel ciwan û tevgera wan hemahengî kir û li bajarokê Girgê Lekê li pêşiya xwepêşandana amade bû li çarçiyê bajêr de banga azadî û daxwaza roxana rejima Esed kir. Li bajarê Çelaxa ku bixwe jî ji wî bajarî bû roleke wî ya sereke li bizava ciwana û xwepêşandana de hebû. Li bajarê Dêrîkê jî dema ku beşdarî sîmînareke cemaweriya enekesê kir û bi mêrane axivî û got em qebûl nakin kes keçên Kurd pîz bike û ciwanên Kurd birevîne. Mebesta wî wê demê peyedê bû. Piştî ku peyedê gef ji gundê Banêşkeftê xwar û gund sê roja dorpêçê de hişt û gefa şewata gunda serkirdeyê Kurd Nasreddîn Birhek bi lez xwe gihand Banêşkeftê û ji wan re got ez û partî û enekesê li pişta we ne û roja piştî wê xwe bi lez gihanda Qamişlî û pirsa wî gundî ji bo serkirdeyên enekesê veguhêzî û daxwaza çareserkirinê kir. Endamê Polîtbîroya Partî Nasreddîn Birhek di destpêka şoreşê de ji serkirdatiya partiya xwe xwest hêzeke leşkerî ava bike û rêberiya şoreşa Sûriyê li herêmên Kurdî bike. Rêxistina dewroberê Hewlêrê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve xwendinek derbarê vejandina salvegera heştaniya terorkirina Şehîd Nasreddîn Birhek belav kiriye. Lê gorî daxuyaniya Komîteya Çalakiyan ya rêxistina dewroberê Hewlêrê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi boneya terorkirina Pakirwanê gotina rastî û kordayetiya Nasreddîn Birhek endamê Polîtbûrêya PDKSê îro demijmêr heft wate piştî nîv demijmêre din
لە هۆلا سەمینارە نێناوچیان لە قێ 16 پەدەکێ لە دەبەرە بەحرکێل دەردورە هەولێرێ ساڵبەگەر وێوەرەیە بەشاندن و بە خوێندنجی گشتیە. بەیابوانەیە ساڵبەگەرە هەشتانیا تەرۆرکردنە شەهید نەسرەدین بەرهێک هەردوو ڕێخستنە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە کامپە فایدێ و ڕێخستنە پارتی دنابە پێشمەرگەیان لەشکرە ڕۆژدا لە کامپە فایدێ هەتە بەژاندن. حاجی کالوان دەمی کۆمیتە ناوەندی و بەرپرسی ڕێخستنە پێشمەرگە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا دەربارەی ساڵبەگەرە تەرۆرکردنە شەهید نەسرەدین بەرهێک گوتنێک پێشکەش کرد. ئەو ماڵباتە بوو یە هادی فەرشکردنجی کوردایەتیە لەسەر ڕێبازە بەرزانیە نەمرد یە کار و خەبات کردی یە دەعدایی خواری یە ملک و ئەملاکی واش و هاتیستاندن نەتیجە ئەو کار و خەباتە وای ڕاست ژبەروەلێ نصرالدين شهيد نصر الدين بابي علا بيك ستيرين قش لكردستان سوري دا كردبي برزانيين امربي ايش بقيدي جناب سلوك مسعودة دائما بيجي مصدرين تلا اوش برا قوتنا بيشمرقان مصدرش حمي بلا ومنصبه سياسي وهرب سيدي قوتنا بيشمرقان قوتنا مقدسة بس كيف قداسة وقت في آخره پیشمرگه هری مصدر دبه وقت پیشمرگه في شهيد أول إلى خد تعالى دائما صاف هر ساخن وتجارة ناورن بجين پیشمرگين كردستان بجين كردستان بجي خباتا كردا سرساخي جحمي هەروەها گوتنا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا ژالی ئەندامە کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا و بەرپرسا ڕێخستنە کامپە فایدێ پەنابەرین سووریێ هەیە محەممەد بە هاتە خوێندن و ئازادی بەرقرار ببێ. نسرەدین بەرهێک یەک ji کادرên herî pêşkeftiye Partiya Demokratî Kurdistanê Sûriya bû. Pile pile tanîgeha endamê pîlotbîroya Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya. Rojekî ji rojan nerawesteha. Tim mirovekî xudan erk bû, xudan hêz bû, xudan bîr û behwer bû. Lewra jî di destpêka şûreşa Sûriyê de ew kesekî yekemîn bû. گوتنا مالباتە شەهید نەسرەدین بەرهێک ژالی کوڕێ شەهید کەمال بەرهێک بە لە کامپە فایدێژی هاتە خوێندن. داخوازا و هەرچن یەکێتیە کوردا و یەکێتیە پارتیên کوردستانی بوو. ڕۆلێکە ویا گرنگ هەبوو di nav civakê de. Ti carî zindan û lêdan ji îradawî nedişkan her ji doza xwe ya gelê xwe nedate xwar. Bandora wî mezin hebû di nava encumana neştimanî Kurdî û avakirina wê de. Dilsoz û qehremanê rêbaza Barzanî bû, em jî wekû malbat li ser bingehê rêbaza Barzanî dijîn. Ji bo van bîr û behweriyê xwe bo armanca dijminên لە کامپە دۆمیزیا پەنابەرین ڕۆژەبای کوردستانی ساڵبەگەرە هەشتانیا تەرۆرکردنە شەهید نەسرەدین بەرهێک لە وەرجی هاتە بەژاندن. بویە بۆ خوێنە خۆدا بۆ ملەتێ خوا و بۆ خاتە خوادا
لە کامپا قۆشتەپەیە پەنەبەرن ڕۆژاوای کوردستانە ڕێخستنە کامپا قۆشتەپەیە پارتیا دموکراتە کوردستانی سووریا بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێخستنە لەشکری ڕۆژیا پەدەکەسێ و دەستگەها مەڵباتیان شەهیدن کوردستانە سووریا چ ڕۆژیا پێشمەرگەی لەشکری ڕۆژ شەهید مەجدەل ئەحمەد محەممەد لە ناوەندە عوسمان سەبری ڕەشەمبیری لە دەرخست چ ڕۆژیا شەهید مەجدەلدە و بامەدەبوونە سەرحان حەسەن بەرپرسی ڕێخستنە قۆشتەپە و دەوروبەری هەولێرە پەدەکەسێ و شاندا پادەکە ناوچەیە قۆشتەپە و دەستگا قێرخوازیە بارزانی و بەڕێبەبەریا پۆلیس و ئاسایش و دەبستانە کامپا قۆشتەپە و ناوچەیە وێ و دۆست و هەبالن شەهید سێ گوتارژە لێ حاجی کالو ئەندامی کۆمیتە ناوەندی و بەرپرسی ڕێخستنە لەشکری ڕۆژیا پەدەکەسێ و مستەفا بادینی بەرپرسێ دەستگا ماڵباتن شەهیدن کوردستانە سووریا و ماڵباتن شەهید هاتن پێشکەشکردن و گوڵ و ئالێن کوردستانێ لەبەر وێنەیە شەهید مەجدەل هاتن دانین. پارتیا ملت زعمەکرد بەژناخوان دڵتەوینن سەرساغیە ژمال باتە پاکرەوان مەژدەن هەموو پاکرەوانێن کورد و کوردستانی را دخوازن بەریک و ئەم دەست بکات پێشمەرگەی ڕۆژ ئەو پێشمەرگەن هەمی دەستەیەن شەردە یەک کار و مێرانی و مێرخاسی کردی مەسترین شادە ئەوە گوتنە جەنابێ سەرۆک مەسعود جەنابێ سەرۆک دەیە جواتەدە دەیە مقابلاتەدە وەختێک بێژی مێرانی و مێرخاسیە پێشمەرگەی ڕۆژ پێشمەرگەی ڕۆژ ژبەر وێ ڕۆژ بێ وێ دەربازی خاکە کوردستانە سووری ژێ ببە بەلە هەر کەس بزانن ئەم کەسێن ئیرۆ خەبینن ڕێبەبەرێ خاکە کوردستانە سووری ئەو نەر ڕێبەبەرێ خاکە کوردستانە سوورینن پێشمەرگەی ڕۆژ ئەوەن یەکارن دژمنێ مەڵەتێ کورد دائیمەن دژمنش خاکە وڵاتێ کوردستانی دەرێخە و ji bo wê pêşmerge me qehreman ne tenê parastina sîrorê Kurdistanê dikirin berê parastina seranserên cîhanê mirova dikirin got li beramberî meztirîn împaratoriyeta terorîsta Daeş karî bûn di sengerê qada azadiyê destanê qehremaniyê dûpera dîroka gelê Kurd bi tîpê zêrîn û xwîna xwe بنویساندانا بناوی مالباتا پاکروان مجدل احمد حسین محمد ام بخیراتنا و تباد کرد پاکروان مجدل پاکروان کرده هجا بارکرنا تجدنه گلک برینک کور هشتا ددل مدا ای خورته چلنگ ای پیشمرگ بناودنگ وکو هرکس دزانه کردستان سروک برزانی پیشمرگا ناوین هری پیروزن دباگل کرد دما مروفê Kurd di ber Kurd û Kurdistanê da şehîd bibe êdî ev bilindtirîn pileya rûmet û pîrozbûnê ye. مجدلê te zîrevanê te şervanê te qehremanê te îro bi şehadeta xwe ne xemgîne derabedayê û bilêlîne Kurdistana me çendê şêrîne derabedayê û bilêlîne. بە بێوایم گەشتە داویا بڵتەنێ هەر شاد و بەختەوەر.